Mayam Bukumzari, Dom Ningbiribas Impact News ni, ay Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hunada Taram Nokjari. Leba sige internet space ta how kiba numit karani isda khone yamna hongba, yamna anoba, yamna angakpa adukumba political wave ama uba thengnaje. Lengak asibu aduga leba sige system asibu karim kathaina ba adai ikai ba piba adukumba party ama hai batare cockroach janata party CJP hariba party ji huji social media da yam kanna mazi magi iho magi movement Gen Z na luchingba dukumba movement ji akhoina thengnare masi khoi loimak lebas na tana malem pumbada masi gi movement si yam chaw na horopus reiza yam na angak pamong da miyam na yengnari aduga hariba movement asi akhoi memes kumba adagi jokes kumba reels parody videos kumba da mine utpatar gasu magi manung da leiba aseng badi karino haraga leba asigi youth magi frustration unemployment leiriba corruption leiriba nong magi akhoi gi essential items ki mamantang khalakliba thau gi mamantang khalakliba adagi paper leaks na chingba for example NEET undergraduate 2026 ki paper leaks ki controversy mayam lakpa masirantana akhoi leiriba institution akhoi gi system semliba lengak asibu accountability pigadoriba dukumba akhoi judiciary gi romdagi moigi mathau jining thina taroktabagi mong ulakpa aduga moigi remarks na akhoi leba asigi miam da nungai taba found ba dukumba miam tholokpa de maina tholokpa CJP ni Chief Justice of India Surya Khanna migi tang tara mangada lebas leiba unemployed youth thabak phangdraba mioi singa simana cockroach kamani hena dumaina changdam nakhiba statement unemployed youth khaktana tabida RTI activists mayam adagi reporters mayam moiji thabak phangdaba moi mayam ji cockroach kamani hena dumaina changdam naba magi parasite ni haiba dugum statement da nungai taba yaningdaba phongdok tuna sumaina satirical oiba mongda semakhiba dugum party ni aduna Hariba Maigi Justice Surya Khan my clarification lak patargazu my clarification da haibasi fake degree paibasingda almaina cockroach haina kaukibani haibagi clarification lak patargazu miyamna dependadre aduna hariba CJP ma hek launch tawkibaga maigi Instagram followers si ruling party both Congress dagi BJP dagi yam thine henkre hojing ha ki mamangda khoina check tokjam matamda 20 million hena my follower laikre aduga cockroach janata party gi maigi official oba website ta officially magi criteria mayam the fulfill tawraga join tawbagi membership si 2 million henkre aduga hariba party asi officially ECI gi makhad leiba adugma political party dinate but masi warning piba adukumba iho adukumba movement amadi oire aduga hariba party se is yawning ba gaise loimak my criteria se halmada unemployed ogedabni thabak leridaba ogedabni adagi online da ya matam sangna minimum 11 hours online leibangam ba adukumba mi ogedabni adego pendaba kholau myam ji yamna adum phungdok bangam ba adugma mi ogedabni haina su adum hairi aduga hariba CJPC political party natraga su mana system siga asobe myam puthok palenga ki asonba myam asobe myam puthok pasre is da ojik political party singi atopa mioi myam political activists sing adagi myam na mabu ojik party si bo support tawagi mami su yam kanna tari aduga Sina leba ki scenario mlere Manipur da khoi chahi ahum henna Manipur crisis awab sim am lere jo khoi gi miam gi kholau mayam ma leiba tar ga su lengak na ningthina crisis si resolve to bi da bagi khoi lamdam asira su pen da basi adumak leri bani aduna Manipur da su hojiki CJP hariba cockroach janta party asibu support ta miam ma loi ma thokrakle cockroach ha basi yam thina resilient oi ba kan ba dukumba jiba makhalamani madi hat ke harazu adum sirabra ju siram da bakumba nuclear bomb thadar ba matam da ju hingba ngam ga da ba adukum cockroach nina hojikti cockroach it's a badge of honor gi type te miyam na longna rakle systems le yaning da singna hoidi aidi cockroach ni habige dumba kholau je dum openly dum social media da dum jokes ki mongdo oi batar gsu man phongdol ba hongnare aduna ngasi khoi gi topic rise of cockroach janata party aduga hiramasida manung huna khana binaba election biriba expert panel members na han bada ha ke right makta election biriba oza Elangbam Johnson political activist oza butaram nokchari May I thank with the election biriba
MAYOL Manipur Youth League former president Ashem Prince Puzu Taram Nokchari, and on my extreme right Lengsin Biriba advocate Keisham Kishan Puzu Taram Nokchari. Ngasigi discussion of Dr. Bazi Hamda Oza Elangbam Johnson Lakjagi Oza Hoziki Cockroach Janta Party Lebak Sigi Iho Gen Z na dumain litawa Manipur rezo hoi penda ba mayam rakta sumaina sigum malak pasida emotionally Manipur gi miyam sudum connect tawba masi connect tawrak pasi kadigini haiga dagi oza Joyshree kenone koigi ziki cockroach janata party hai si tasengodi movement koigi out of frustration of the youths, unemployed youth especially ko moi gumba mayam sing sigi voice sing si culminate to we anana ba adugumba platform am semakpane aduga tasengodi outrage ne thabak phangdaba akhoi leibak sida leiriba youth sing asigi moi gi kholaw asi kamain tawduna akhoi ventilate to we adage pendaba system sida pendaba mafam leitaba adagidi adumaina pena daraga mayam si pena dana leiba matam tanja sidechida surya kan ki magi reference to unemployed youth akhoi gi cockroach natraga akhoi social parasites oina urak pase society gi masi khwaidagi kari haini masi akhoi gi kari haini dehuman taununa ba maroina especially unemployed youths kumba are moi future se certain tawungam the sections of youth aduna moi singsida masagi frustration gi level competition gi level high orakpa adagi di economic meet kai ka myam sina requirements na documentic wangu matam sida ilai na admaina man haido ko paduna prajada suddenly madugi spontaneous outrage ne adu haziki Abhishek haibra haziki founder se man madugu gi voice ma'am do culminate to holaga haibidi moi ma'am se punjal hanana bagi platform se makpane aduna maruina hojik samna hairabada ekoi issue ama na panbigi ba need ki hairoko need chi is not the first time handa natte mamang su ka yaram tawgre ba adu government sina system sina masi check to ngambagi kasu leite adu haina sideline tawrumi ba corruption si expose tor kum matam da kabi maramar to kon ubu matam da ngasagi level of corruption si adagidi nepotism haitare favoritism si so high India da di adu ki matik rampant oi haitare ko even si gi laina se koi Manipur da lai rabane aduna masana automatically adu gumbagi platform ama natraka adu gumbagi koi gi sentiment ama koi across the koi nation si da lakh matam da Manipur da pharo de maram laite Manipur da su koi gi national average ka almost at par da manara lai me koi gi unemployed youth se ko aduga out of this khwadigi sathi badi chahi tra manga da ina kunthra bawgi da de koi 22% gumba lai ni I bidi exactly 5% gumba national average de wanga level mafam ne ba adu Manipur da yam effective oidoi ne ba adu high river cockroach janata party he political party din natte kana kumba interpretation da kana na tawbudi natte adu it's a manifestation of ngasagi youth singchina fauriba moigi level of anxiety moida leiba frustration kana da high doino adagidi moina tawjeba khara du da su amuk adusu amuk ngasagi system du go fit onarataba system da wahang hangura question hangura gana moise adugumba mini parasite ni social parasite ni adi cockroach ni kind of reference pirakose masi tasengna soibani haitare ko madu tohoidaba surya kan ki magi clarification do maduna encompass to ngamde akogi surya kan ki magi ona magi clarification nam la duna public ki nungaitaba public ki sentiment public ki outrage to the adum akoi khangmangam ba ne aduna bo hauji crore mari yore habibedo aduna akoi Manipur da sigumbagi Gen Z and higher Gen Z gi reference Bangladesh ka Nepal khakta da ubya deba Gen Z haibase revolution for change revolution haibase political revolution ne ko me am aim tawra ibse leibak sidai se corrupted system am la iba leibak sidai se favoritism yaudaraga di kaino tawba ngamaktaba paisa yaudaraga rajniti tawba ngamaktre ngasi di adagi di paisa yaudre like tam ngamaktre adagi merit ta akoi gi education da akoi larik la su fajana tawjare ko mi sing asi afa mafam da changma ngamaktre adagi adugum bagi mayam da adugi collective evaluative kaino du ne ba akoi gi outrage to ne ba la isi ko aduna mase koi
Manipur su sigumagi akoi feeling ama sumagi emotion se runs very high mase akoi high time ne hujik se ko maramdi Manipur da akoi na uba matam du hujik se pura low se rule of law se labor later akoi khangde Manipur da hujik mipa mipun mi hat mine ngasi de ai yam nungai ba ngasi ki context da akoi isa makti youth ki stage lang thok kare akoi de hujik ti almost 50s da changchen garabane akoi di adubu just अखोना यूथ ओइबे मतम दा अखोगी प्राइम टाइम हाइजेबा तारे को जोयश्री चाही कुन गे मथक ता अखोई मतम ममगी हौजिकी नहा सिंग थेंगना होदबा पीरियड अमखक लैरी हौजिकी चाही कुनदैना कुंथ्रा मंगा फावबदा लैबा नहा अंगांग नहा सिंगसिने यूथ सिंगसिने मखोइना पिक ए मतम दा मणिपुर दा नोंतीगी पेपर सिदै सिदा मी मरी नत्रगा मंगा नत्रगा अहुम मरी से नोंतीगी हाटपने मसी हाथ पे मतम सिदा सिरप मतम सिदा अदुगुंबगी स्टेट स्पॉन्सर्ड अखोगी टेररिज्म हाइतारे को सिगी मायोक्ता लेपा अखोगी मणिपुर से अदुगी पीरियड अमखा अखोई लैग्रेबा मदुगी पीरियड तुदै दा थेंगनखिबा मतम दुदा ngasidi अखोई याम वोकल ओइबा ngame मतम दुदा वा ngang bam ngamde मतम दुदा प्लेटफॉर्म अमदा सिगुंबगी वा खरा ngambiyo na baton pibada baton lobi na ba mi leigide haitare ko yam sengabane मतम दुदा अखोई लूप अमख क्लियर मी दी वर्किंग कमिटी ऑफ दी अपुन लूप हाइदना लमदम सिदा मिसी मिना थोप मतम दा यूथ सिंग असे मतम दुदा इरेस्पेक्टिव मतम दुदा चिंग दसु तंपाक दसु नोंती ngayok चफुदगी मी से फारा का हाथ पे यादेना वारी सानरिंग दा पुलअप अमु नाकन वारी सानरिंग मी तरेट अमु थादरे मी अदुक सिरे न तौमतना हौजिकती Supreme Court na case chamaga lising amaga changa khudra nipan lokhale fake encounter but case oza hoziki leiba situations is do not it's not better haibatare hozik ju chamanari hostage ki crisis du leiri May 3 2023 crisis mak leiri highways still block oiraga leiri akoi siregi chapangam dana leiri situation mamang ju yamna din nuaite hozik ju dum chakti mana mamanga handak hoziki sina amuk kitang ekoi se kitang adugi stage kitang ekoi se kitang nanthok panade khoi nanthok donglu de khoi tawreba matam du de yum dagi thoki pase hore halakpa matam dai khoi yum yobo legadra leirodra haibegi situation am da leiramine ba maru paisa khomuraga halakpa da city mayona nomaina kapada kaim tongam poteba haidi some ai example Keisham thong Elangbam lekai da mi ani fake encounter tawgi heba nungthin pop ta hali bane heba यूम दगी पुथोगा मामा पा मामा से चलगा थो खरा कोंदोंग योरगा AK-47 ना कापी बने काम तक करी सुतो गंगम काइम तक ngam de matam du da aduna hausik su still madugum bagi kari haini khoi gi feeling ama hai tare ko madu dagi khoi se kitang tawre haibe wani situation si di khoi gi laingak mapu sing asina matam du da lagi ba khoi gi matam du lagi ba government matam du da khoi congress 1 2 3 ibobi 1 2 3 hai sini मतम दुर लैगी अदुगा हौजिक बीजेपी की अमुक लाए बीजेपी लेंगाक से लाप मतम दा समवे कदाई दनो म कोइ से कनेक्ट तौदम तौई अदुबु लुरई बदी हौजिक सिना अमुक मणिपुर से कोई पेंदबगी पेंदब ngakta di leire ko adu ngosi hostage crisis solution ba ngamde May 30 की थोक बा इशू कोई solution ba ngamde मणिपुर की ओइबा हौजि कोई NRC की इशू से NRC से demographic threat अमा लेरे है बसे कोई खंगबनी नेशनल ग्रोथ रेट की एट एन एवरेज अकोई से अराउंड 3 times हेंगत खरबनी सिगी क्लैरिफिकेशन पीर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट ngasi फाउंडेशन तोब ngamde adagi aduna haibo mayam se de pain da out of frustration da adigi masi matak se da mu hingnena bagi lanfam se de se ngasi di akoi adoki matik ware youth ching ase koi larik tam se thapak phangadra phangoidra haibegi mako de chingna ba leirabani aduna hojiki CJP हतना कोई cockroach janta party CJP ना कोई मत थोगले बसी की concept से मसी concept से तसेंग ना theoretical मागी कनो हाई ने हायर गसु सीगी मागी असेंग बा मागी कनो सिदी implication सिदी कोई की society दा directly hit out तो वादु गुम्बा platform अमने सोइद मकी public की opinion से लाके ने अदुगा मसी ना अचौबा whistle blower अमदी next कोई की लाकदोरी ब मतम सिंग ददी सिगी CJP सिगी मागी इन्फ्लुएंस अदगी मागी अचुम्बगी द मक्ता नत्रग लेबाक सिद करप्शन थेंगनबगी अचौबा अखोगी फोर्स अमा यूथ सिंगी फोर्स अमा अदुगुम्बा फ्रस्ट्रेटेड यूथ सिंग थबक फंगदबा अदुगी ngakpi सेबिनबा लेतो मिसिंग अदुगी फोर्स अमा अखोई मणिपुर दु सोइदना मदुगी कनो से कनेक्ट से लाकपा ngamgane lakane na khalli सोइदना मकेसु ओइसनु हाइबा वफम से थमजगे
Thank you, Oza. Manipur da khoi youth ki population yam lei aduga India ge oina khoi world yang kuma tamda khwai youth ki population je yam ba dukum lebak ni aduna youth sing na frustrate ora klaba moigi thaba phanglakta ba moi bu cockroach ni haina admani changdam narak pa matamda hojik youth sing na moigi lorakpa moigi hojik lengak system da wahang tarpu matamda lengak na adagi system na karma maong da maigi reaction or response lakadage habzu panari mathangi question je hak Keisham Kishan lakchage hojiki cockroach janta party gi mugi 5-point agenda se aham da no post retirement reward for judges judge oina lermlaga rajya sabha gi admaina pirakani seat piba kumba sigumba controversy leiba adagi protect every legit vote voting taw matamda vote se rigging tawba ama sigumba controversies mayam leitabana te aduga Nupi reservation, 50% reservation, Tamgadabani Haiba, Adagi, independent media, not Godi media, Adagi, political defection, party Amadagi Chong politicians in Zapasing, Mogi Mataka, 20-year ban, Tamgani kind of minor, Mogi agenda, Mogi 5-point demands, lady, Keisham Kishan. See, Mogi agenda, Haja, Moina, Tamaiba saying Nagadi, Kogi, Labaxigi, or Riba Pibam Haitanico. Mainly a past instance Krazazu, Dum Tenagre, Supreme Court key judges, my judges Goi, Tarun Goi, Rajhabagi member Ogiba, Atop judges Kara, Kanoto Aduda. Mainly intention the Moin Higham, the Abzuki Ladiba, judicially system did a Karigumba Pali Balangak Sina, just the Kara favoritism Layerba, Hivagi Chingnavako, Hivadi Magi, Masagi. Kogi Mangi case, even Ayodhya case, to see issues, my amlagi, Mr. Justice Tarun Gogoi, one of the Tagi order never. Adu Matung the Maze, Kanobi, Rajesh Shabagi Kanoze, P Benevo. Adu minor sigum instance, Karada, have the just retire Kanda Magi, post retirement benefit P Bazina, Mana, judicial laying, I matam do the Karigumba Moida, Kano favorite, Order Gumba, Natraga, special privilege Gumba. People Kotpazi, Haina Chingnabagi Haitare, Miami observation the go. Adumina Labazina Maram, Oeraga, Duga even in the Agit say mainly Hakogi, Hoziti, court key, any discussions, social media, the Kaida Mayamzu like Unara meeting, aware of Hangale, Tina Jam, Manadre, even advocate singer, Zuz singer, Kanaba, Zedum Ure, even. Chief Justice ki remarks matam madadi media video the thagatring ai the khangam da basu yai ko aduga just ki remark to within the council tuga just what tonaraga junga saigi mang haki aware with the mayam ni ka aware with the piram badi yai ko speech to da aduguma sigumba hajiti yamna media jam presence or ponina sigumba macha mayam ju urapada mayam na ju even judicial system da ju sigumba just post retirement Pibazina, Mangasagi, Man service justice on a laying matam the certain order the favorable order gumba, see Tabagi Chingnaba Laibagi the Makta Moina, Sugumba, Kanoze Putor Ponenkale Aduga, second super the protect every legit boat hije. See the Quina Zudum, all India issues, West Bengal, the SIR Togibako. Assam the SIR and the Towi than Manipur is a Hodore. Sidadum Assam the zoo water list Miami out the Vadum Kandoki Bako. Aduga West Bengal the zoo issues Mayama Toi. Aduna Hazikse, some have the political environment Jida Ju Masagi democracy ne the higher Masagi meeting, rightful of a boat, say, boat a Tadabangam, Begican or Urakta Vita. Some night the election rigged over Chapmanava. Aduzu Mayamazum internet space the memes the Kaida Mayama the Queen Adum Ting Nadini some night as a Paliba BJP both Edum Kai go Adubu Shidadum High Palmer Jingju Dum Why go industry Toliba Jingju Why YouTube Maya Why no PG Loy Why Adu Botimo Edum Kai Edum Have Botimo Edum Kai Adu Sikamine Kari no Sine Siguma Mogi election even the election commission gi Kaino Bukta election commissioner go Bukta Dum Kainogi direct Michang Changi Haibagi allegation Mayam Zulaidana. Adu Marumoina Kogi Nasagi every voters in Yamagi rights a protector Haibagi Moy opinion. Adu a 50% reservation for women mainly Manipur the Toina
yam ka hena kaino tawbra Manipur di ban right di nupi gi right sina bu hena chawba mafam khara da ko section khara da di lei tabadi natte adum akoi yu khange adum palam da di India gi mainland da di nupi jam handana leibani na nupi gi kaino gi right ke shu phang ponde voice out to phang ponte ba du gi da mak ta moina 50% reservation je kaino to honing bagi opinion du phom pani adu media independent media not godi media aje du mokoi loi khange NDTV mapu kanan oi ko adani na pai gre adagi Melbourne national pairam mayam je loi ma big house company businessman ga adu mak da macha wires kumba decoder kaina handa hana NDTV to ma jingje moina no social media rom chakre aduna industry big industrialist ka ngasai gi political kaino ji affiliation je loi leina bnina media je moina ngasai gi media je control to mi gi mindset mi gi opinion je moina loi form to ngam e adu ida makta mo gi youth ki frustration ai tare ne ko adu ban media ju mangare ngasai pale ba lengak to ingi kaino da loi ngang le even under prime minister Modi na Norway da chatpa matam da question low haibada ya da budagi even Norway gi magi Twitter account pidugi account block to ri ne ba sigi level of kaino ji line ne even foreign gi journalist pa target to khalai ne ba even adugi factors ingu gi damakta independent media ma yam daka tai ham ne ba aduga 20 years ban on political defection je sidi akoi Manipur India ta yam toina to dum khangna wani hoji BJP gi lenga even Assam gi CM oi de ate CM oi je ha na Congress ta mara che laba mara chalo do BJP chang kan nam oi ban mi hong party hong ma khatane ba na mi di ka shu hong ba leite ba ko adul ju nga halaita na Manipur di khoina Manipur gi dong yeng kan Manipur gi history khoi jum yeng je government am ta accept anti defection 2003 da lakh matung da gi di khar sang chale adai mang di sahi manga pha na chathiba government je amata yaw gi de ba adumaina sum lenga amade sum suong mojina nga sai gi development da focus to ba youth ki agenda adagi lamdam ji development da focus to mai magi chok chair gi power even Manipuri context da hoji tawri ji mangai da na ko koi gi youth mayam frustrated oine unemployment is the very highest Manipur da ko job job amta leite hoji every department mathau amta tawde ko thaba amta su de man be wani chango kan da gm tan thok da yang election maya gi thaba ko badi notification thok badi no wadum tholak adu di sunglep lepte thaba ko badi lepte adu ga form thajal li ko mayam du form thajali thabak to ju adum kamain loge je loi khangna watani Manipur da di recruitment ji robi scam ji dum leiram ni khangmai wani poina proof evidence phangdraga ju prap mi do pha bangam draga ju exam kaya ra cancel taw kiba chahi h bar oi kiba sigum issues mayam ma leikre aduna sigumba frustration je mayam leiba Manipur da nong heli ne sing na hai ngasai oja Johnson na ju hai do Manipur da yam thini heli ne sigum mayam aduna ngasai cockroach party agenda gi manga je moi gi just youth ki penda ba jingdo sumoina hai bane si mathak ta jo khoina Manipur gi oina context ta yenga ga di Manipur gi yam thina yang ra heta ne ko koi gi political da gi horaga social da gi horaga koi gi hojik thoi ba leba ki issues mayam ji horaga di akhoi di seng na ha ga di cockroach ta ha ga di ban akhoi gi leba ki 1950 sawai da gi dum hora bane issues se di cockroach te ari ba gum man ha da akhoi Manipur ari ba cockroach yam na resilient oi bam tho bane ba adubu akhoi Manipur gi laiba thiwa na akhoi cockroach sing se sometimes heta athum awge lang de ta thu bagi kaino ma leiye ba ko si je thu da bida aina phang da ya de taw da ya de hai duna taw ba ngam bagi kaino je cockroach kum je khara thoning ai tare Manipur da di khara akhoi ju active kaino ina khara york pani khangje ba ko chenmin naramani du kaino khitang u de ta nanda gi ba maya ma yaw da nanda gi ba maya aduna thabak to ma tam da mi amani khangai hobagi phibam da adum lei hai tare sima je hanai thamjagi sumain aduga makha tar paoina question mamu hangjauge Manipur da sikumba movements India yo and this minor atoba my amgi common bam leire Manipur da ne hena khoi sigi frustration levels e wange habni na Manipur da sikumba Gen Z gi political movements gi da makta ready oire khanbi bra natraga khoina social media use to matam da misinformation disinformation rom da zu hen yam chat kana da rom da su hen da chatlen khanbi bra masi kamaina tap tawraga akhoi issue system sigi mayok ta oina lepna bagi di kamaina kari di to hum thokpage Manipuri context ta yenga di pura chanaba haude haibmuk su yade duga pura haure haibmuk su yade hen khale masi akoina sum yeng mo ta hojik lai riba Manipur gi jayam ba koina
any political party any movement ji changa kana mai magi group maluena my religion kaino da khaidor paje ngasai gi ethnic da khaidor paje I whether duni adani nagani cooking adu bo khoina mawangi MP election da dum yeng ba yai MP election da di youth mayangi frustration adagi people's mayangi frustration da di paliba lenga government do thada bida mi atopa ko youth gi frustration pull up dum managi ba di mali koina matam da kaino gi wan ta political party congress BJP wan ta youth ki frustration je paliba matam do gi BJP government do oibani na khogi congress to in thada chi hai gi youth ki frustration mayam youth tang ta IDP kai mayam do adu mai to dana adu movement do khitang di sustain to gi ba di ma adu manipur goina context ta pusalaga di hojik se youth ching je kayam ready oirage haibadu gi yengbam di changi ko akoi youth se kayam politically aware kayam oi socially kayam oi economically kayam aware oige duga akoi manipur gi already society je divided oire politically ju divided even geographically ju divided oire adu si je kamain integration porakani si je kamain punjelakani haibaji kamain si common agenda ma ko akoi gi semgat paje mathau diam tai adu leiriba social fabric sida akoina hongai ba kaino je yeng khara amadi internet space ta gadi khara dum uba phangai khara ma adu mainly even divisive kaino je dum yawi aduna khagadi uba phangai khoina space ta khagadi ba du hekta kaino jam chaung hong ka hai bagi kitang di ubadi watle haita adu mai na hai Okay, thank you. Thank you wang asi Ashem Prince lakjage MAYOL ge former president Manipur gi youth sing na ayam bahai bazi akhoi gi political leaders myam se election maya da khatang da chongthore election maya nakslak padadi hojik social work te hauraga mateng pangba anaba hangba chatpa thabak mayam social work se mayam tawre haina adum youth sing na dum hai pendaba kholausi aduga crisis le matam tasingna kano lebak ya mathopung matam dadi moise mangki but election maya dadi mayam chongthore haibagi wafam adu mayol na jodum series of asing ba election aphaba election gi damakta maina campaign chat pazu mayam akhoi thengna jai kari mot phongdong ning ahan makta da impact ki chinaw singbu kaikum chari loina na penal singbu sui kaikum chari wuziki ite ki wang do laktingai da koi gi COCKROACH JANTA party ki matiama ai panta ke masi India gi lariba political systems masi democracy work padagi plutocracy rom da lak padagi na sing si pendavagi frustration je hengalakpa loina na masai CJP na koi as a satire or memes ki oina thola kanda makoi na thami wafam sing se koi yam lokshin ngai oibo wafam yam yawi okay the democracy legi plutocracy je kitang define taw bira hoi audience myam khangna plutocracy means akoi gi leba ki khunai gi leiriba well haitare well sing se masi plot partially resources sing plot passion ba wealthy person sing se masi na palpa both in political and social and cultural sing da makoi gi influence em wakhlakpa samna har kan da khoi gi londa rai balonda har kan da agut pada leitauba aduka atom leithon bagi madugi system am khakta ko India salai that means koi nomi day by day India is undemocratic haja batare aduna masigi system sida frustration oiba naha sing se nom khale not only koi India gi miing khakta yengba nataba koi gi malem gi oina sumasi capitalist system si lakpana maram or kanda koi recently in Nepal Bangladesh aduri in South Africa gi lebak sing da ku wo phang is adun capitalist ki systems ina people say things masina akoi gi naha sing da akoi politically conscious oina khalak naha sing da di masi aran ba akoi gi system of ni sim si understand tar padagi horok pa pen da ba ihu myam ni haijaba tare aduna masai gi CJP gi matang da akoi gi Chief Justice of India Surya Khan gi wafam si naha sing da yam underestimate to wafam mani habisidi kapiyaro wafum khakne haitare maram din nation sigi pillar work kada bana singda COCKROACH or na chagana parasite haina akoi gi address to bose masidi yamtina akoi pendaba wafum ni habdi unemployed kana unemployed na thabok je kana piba ngam drino system jina lengak sina piba ngam dabani yes adu masi akoi Nepal handaki recently Nepal gi akoi gi genji gi ihogduda akoi ni yengzaba yabasi makoi interim government thokra matungda post akoi gi movement dugi matungda interim government ama sembagi interim government gi prime minister si moi hanagi Nepal gi chief justice oiramba koi gi Susila Karki oi
mass neutrality political neutrality way na khali na sing na mayam na support or kanda hai interim government gi internet tor khan bani ado smaina khali si kai maram gi no hai tar ga di na sai gi my political neutrality du ne aduna chief justice of india gi na hai statement do madu da peloi taba na ha sing se adu masana tam na hai sum peloi maram di by position like position ma judiciary system amagi akoi gi apex body of the india akoi court ki supreme court ki chief justice ni aduna mahang piri ba statement si schematic ka haini am harsh statement ka oi khre adu mo expect no tok da aduna leiri bo fam di ngasai mind by position duga ngangthuri duga yam chana gi tra haitar aduna ngasai nepal le yeng ba ai example pizari aduna nepal gi chief justice of nepal ramba akoi gi susila karki si man khali interim government gi prime minister ni khali ne hai ta na hasing adman political neutrality oi ga da ba judiciary hai si both akoi gi legislature ni executive se check and balance to wada ba adum ba position ma khani ma lai se adum ba position duna akoi gi na hasing doi ne se khali ne aduna matang sai da mateng ga panjani masi akoi gi na hasing da political consciousness se masi lerak tar ga di na sai hai ri ba akoi gi ngasi thengnari ba India da or natragana mainly in Manipur da Manipur gi context yang tare security yam khre na sai mamang gi panelist ani ju thambi khre aduna thengnari ba problem khuni mak sa masi akoi gi naha sing da political consciousness lak tar ga di akoi sop tong na gi lambi se akoi fazana urakani ha bisi Manipur gi naha sing gi political consciousness se mai gi level je kyam hoji kyam lei hana khan bi bagi masi aikoina chaing to bom di change but adubu akoi gumana ham yam tholi se masi su one of the akoi gi adum yes vivid example am khakni akoi kitang lei system si yadre have simati akoi understand to web aduna masi sai area sida akoi sociological imagination haidana ngasi akoi thengnari ba samesya ngasi thengnari ba akoi awaba se akoi political system gi oiro politics ki matang do oiro ngasi secha sumda chawri ba corruption gi matang do oiro or natragana ngasi ekoina thengnari ba drug ki ni sasa ba gi oiro natragana demography gi bu oiro machine loan gi bu oiro economic crisis bu oiro thengnari ba myam se masi individual level da ngasai haibido unemployment ori do na ha do da khoi gi some are media or some are social media gi ka hani social media de hena ocean gra adugi some are RTI activists or kind of systems attack to hore ga na koi gi civil service of india gi statement da hari do aduga they don't get any employment gan hari se adu phangtri si maram ichen ga sabe phangtri maram di ai gi leiriba education system or the entire system entire whole myam sina thon mane masi personal problem na te masi india gi youngster sing or na manipur gi akoigi Manipur is a part of India mo ina Manipur gi naha sing or natragana India gi naha sing na larik haitabadagi or natragana potentiality laitabadagi akoi thobak phungdaba nate masi punamak si loina mak hena chawba social historical and akoigi structural forces singa bound to ga leine ba akoigi khunai se haibadi magi political system economic system sociological system ko then adurigi ngasai gi hari ba akoigi law and order then adurigi akoigi economy then adurigi say akoigi leiriba education system bu hairo hairi ba singse masi myam sina bound to kanda aikoi se khunai oina palin leba oina pali ine adoi targadi masi gi myam sidi religion yawi masida then adudagi aikoi gi itinki ngasi leiriba tokai tokai ba magi culture yawi tradition yawi aduna sugma myam sina aikoi se ai makoi se semi ine aduna ai tomtana solve to ba problem ta nate yes aduna ngasi akoina thabak phangti se kari maram gino haibse koi naha sin question to hore ngasi di akoina hore ngarang muksu akoina pau thengna jabji desam gi maike degi bosem gi paper leak scam paper scam gi sigi matang do i hojenum chatana lei adu kari da makta leiba manipur gi naha singna khulai pairaga village volunteer oiragli bano masi ju system jinena akoi gi crisis se resolve to within si da lakpani yes aduna ne ngasai gi akoina sociological imagination haisi aduna hena chawba historical social and structural forces sing bound to web kois haidi matom isai tomtuna loin thol ko ngata nate haita akoi personal problem nate masi hena chaw problem amoina kun ubang ngamgadabna adugini akoi na ngasi akoi na singda mayol na politics khangji haisi masi punamak se akoi political consciousness le targadi akoi khangbang ngamni masi ma first point aduga ngasai gi wahang do la akanda akoi na hoji akoi tokai ba campaign sing hoi chatha khre aduga January 16 dagi su akoi handak lak tori ba akoi 2027 gi election sigi akoi campaign ji hodok sar khrabani akoi anobo langon gi vote politics vote for national regeneration hajar kanda ada hodoi ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯈꯩꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯪꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯚꯣꯠ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯁꯨꯝꯖꯥ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠ ꯇꯝꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯒꯦꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯄꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯔꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯆꯠ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯃꯆꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯔꯞꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯖꯝ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯨꯇꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯦꯟꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯜꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ ꯕꯠ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯡꯗ ꯊꯨꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛ ꯌꯣꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯔꯦꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯣꯔꯝ ꯄꯣꯃꯤꯠ ꯌꯥꯜꯂꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗꯥ ꯁꯨꯝꯗꯥ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯄ꯭ꯂꯨꯇꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔꯁꯤꯡ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤꯗꯨꯉꯥꯏ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯁꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯔꯤꯗꯨꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯀ ꯊꯥꯛꯀ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯨꯡꯄꯦꯟ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯅꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯀꯧꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯝꯁꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯁꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯁꯦꯇꯥꯌꯔ ꯑꯣꯔ ꯃꯤꯝꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯤቭ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯍꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ
that means akoi Delhi na supply passion ba magi matai lam sing se akoi periphery da leiba my unit sing haija batar or state sing haija batar India gi magi political magi term dana adha hariba state sing se masida moigi federal structure ama gi makha da pan gadaba leiba ku pan sing asidi yam centralization gra federalism se ko lei tre khongkong no gra haibata aduna masidi tokhai ba akoigi matai da tari lebak sing Manipur gumbana masidi adum ihosum lakani aduna tension zarabada ahanba round sigida akoigi India ga Manipur ga leina political relationship se masi so akoi revisit tawam changi Manipur gi oinadi hojik leiba situation sida aduna Manipur gi leiba tangdu leita da film khudimak se since 1949 degi horakanda ngasi chai humja ga taruk mukse yengkhom matamda thoiba thodo thok myam si India ki political system duna loin tholak pangakani na ball se India da auction jabam first rounds lo dunga yam aten ba question amma muta hangjage isa maksu like cockroach ne hena dum yes or no lobi go doribra cockroach da support tawra yes akoi cockroach ne na cockroach ne okay Kishan da jangjage Kishan ju cockroach ne na adum support tawra cockroach oiba kuire da ta highway one yam ariba cockroach ne ariba cockroach Oja Johnson di cockroach party eligible criteria to fulfill already yaar oisera ge koi di senior jingela mina ba ko youthful age di la thok ra adu ngasai gi koi bunga ni ko moi kanna hoji moi activist oi Joyshree basic foundation di politics ni quite important ori se ai wakhan da di ngasi ai gi politicians sing ngasi laiba sing ngasi gi vote kana na ba election thengna ko na te aigi political objective si kaino aina tauge na khali bisi kaino hai bisi fachana crystal clear on define the wumchang individual level da aduna ngasai corruption begins at the grassroots praja su noina book involved to political consciousness ama koi activist me amna koi mayol gi moi campaign chathari ai ui but ai koi praja gi response su karai bai dono praja se su koi na moi gi yardstick ama koi na thambam change haba praja sing na su say for example koi election toram dai dai example koi Keisham kendra dai te example te log se sida board le piba mayam si some mi amani di at paisa na toraga popularity talai ne ba haidi overnight moi popularity gain torai ne ba paisa na ai si it's an khangna bane adu upai leite heba maram di imaibel mi kuntra thengna bada how much he can spend moi myam do aduda paisa kya piraga koi tor adugum bagi system check tawse masi ai sum khanjaba matam da di koi rajniti politician oi re se adu amane haba adubu ai khoina chumna chaliba ai khoi se somehow moi mayam sigi moi gi bad habit hai tare ko politically corrupt hoiba moi gi design myam sina chumna chachege haiba mi sing si bauda chumna chaliba mi si angau bo tarak bagi situation am la heba aduna ne ba khoi ngasi Manipur da political chaos ama koi lai riba leiba ki cham chamba ilai ba mi halamaga mi pharaga thamare phaba ngamdri se politically moi gi will do corrupt oi greba aduna corrupt oi haibadi moi gi individual level nate sarkar formation do oiramba yai government intact leina oiramba yai aduna bu moi action to ngamdri ni kaino to adugumba asengba politician khanba haibase ngasi need of the hour ni madugi strike force zen jin sing tawda buneba youth sing lawda buneba adani ngara aina haijabado lising na lawum change koi asengba mere khanba gi matam du yora thank you Oza